There doesn't seem to be a reason to change. I feel so good when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. And she's watching me with those eyes, and she's loving him with that body, and he's holding her in his arms late at night. You know, I wish that I had Jesse's girl. I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like her? VTFM ng Botiboti Kei Punjas fresh, lovely taste. Sabi na katurak kina marami na salga kampura kina VTFM Dios sa kabulu karua po NG. Roda FM ni sambulo na katali ng boti nangona ni view ali ni vivo tay ni vena numingo sa vakang bulat sige ni vekya mo ni na yakavi ni singa moni chivikenda sa vakang ni vena katuli vekya mo ni dodi bunata vakang laki siya mo chika maikina na yakavi de mbulo vena ka kalave chiroko mbulo vena ka lo salo leather dobulo vena ka siya mo chika mengori mai banaras mai lotoka mbulo vena ka chima kay chima dobulo vena ka na yakavi vena ka dinda iwaros tunga na kokoto sa bogi china vanua sa vanini vina katuli be kemni na saliga kambura kena VTFM mans ke kemdo kita sarake na kurun to sosiang kono chiko mai waituri na yakabe dai sa vanini vina katuli na yakabe dai ndamar to boko sa daw nindale na kulo sa kinta bogi kemni na mboti Willy Shumbo ngonam bongi kay ko tita nang nalangon dakwa mbulo na kami okalaje di selanci. Naman interview ka namin ko, Baby Shark. Sakti muini
Botiboti Kei Punjas fresh, love the taste. Ya sabi na kira marama na ikaroni wasi ni ndapaka na matatuere ni katuli ni wasi ni nanda mbochi faithful sabi kang bulat sikiri biko Nathanieli na tau thema so babina kapakalevo na fish and chips Nathanieli na fish and chips ngo kiamundo na turanga usa red tori bango sa kalile ital tu na container sa kalivu toma na fish and chips bina kapakalevo Nathanieli na nreva ni Riwanga JP akila di sangol le siumba kanona to na turanga go so longoli sedi karawa mbulo bina karosi ni matuku mbulo bina kira sir trabago mga votinga virtual na vita mai Ratu Penny o Ratu David K. Isaac. Sega ngule da wikele ni koro bokoto na votu yambo tonga mai ka voka bimbinga. We na lubi na votu ya bara tu tani mena vunotani. We votu ito ngo Tine David na votu ya mai tonga ndom bulo bida ka faithful musu na panua. Ni bulo bida ka ngo ga ivudi ulmotai road ana re silimba bulo bida ka Sailita Devi bulo bida ka from New Zealand. Akuila tambalo bulo re kalonga chuna gravitavi na mboga ni kuwa. Seru rambuli me votu nga virtu na makreta Matayo Sikelio Novo Sakapo Mersivia o siek ve votai tokani ngo o seru rambuli e tonga vere mai random bolo benaka tita nango takua bolo benaka sa bolo to bi kemni ka sara sa mo mana ya woni vega reva sa nada relala Mikael tambo bolo benaka gonga i na taumba island lolo mo ni bodi ni benaka te benga bonga ni kuwa bina balevu to buna serta bolo benga ngalo ni kor Natali ra mai ndaw sa mo televu ka va kambi nga vero to na matini way brothers kasi wodi ni mental to bi kemto to na vita to sa wala to gor mode may benar siya na kami dahil binawali mo China. Si masalala mo sa rito ni Riyong Enriwe. Doon siya nga njimay. Sa mga nini binakatuya ni, ay talan no ikiko na marabong ko kata-kata men.
VTFM na Botiboti Kei Punjas Fresh. Lovely taste. Sabi na katurang kina marama maraw ta kito na ni sa tigabuti kita lento tala na madaw vo na kena ya kavi sombe ka sosya ngona chiko wakang bulo tena naman ni minibus na LM433 and subuno sorry bulo para kena driver na ka vakalewa na viva kalele na wasin na venga ravingo LM433 wakang bulo tungani in a west wing and another valim bulo levo isuba ndo bulo pina kan grid security chode tungiri apete rokoti wai o bakai kina vikan domo wai lesani lindia tina itali ke rtona nogo vetamani and tin kawalo mail rotan road Level family sawa di binakateni and ya kami binakatay share rambuli share ga kono geboting nga virtual social kono takongo e mata sawa tamay juo tamay sulu o may kali o saka po kay tamay tenggiri pe motay chunga ni ngo rambuli may tonga ver random bulo binaka ben turanga bulo siya tao kina kan share tara kono geboting nga virtual no momo nga ben kay Joe rombulo binaka wana na kamida baka talka kino nambenga kaya sa tara kono geboting nga virtual no poroto kono Kortubu district school and na bakay taviti ko and sikani mataka and na ruya background and matatakato na Kortumbu coastal saksa kava bibinga we chueli ni vula savuro sa ko ni binakato ni mes oy kaya mo sera ko bigiri mes nga mes bula binaka kira da sera ko na sera ni ko kira sa mes sa na baka rote ni bikemuni and ay kabi binaka and dai na katolo ni wasi kasay gimang talchunga ni no da vere sa kachuga and ay vola mata na kabi ni dai bula binaka kila ni sa ko ni binakato ni bikemuni and ay kabi ni dai sa like kala sara chuko na binga ravingori vakasa leki ada sarchu ke vale levo ene ka vende bolo benda kana tokeni LT4815 na yellow cab taxi ye ke to na revo na taxi taxi base dom bolo benda ka na vale benda tal tikto na sal ka kamera na VTFM na Danieli na tau na Danieli bolo benda ka na Danieli sa ko ni benda ka lo menombasi ena ya ka benda ka de morimbale bolo benda ka Luis Tico bolo rengo S1 Hotel Funa Fuji ni bolo benda ka ni mo sa ko ni benda ka de kemuni ke de sara na sama cuma ya wani venga ravengo Nanti pun ada bangun di siapa jika makin nonton pun lo main obiti sara cerita wa matin tu itu korba balangi korba kabiti yang nutok itu main dolo di benua kata lagi nama iba valang safa kan ini vina katere beke bani gonembong ikaiko Botiboti Kei Punjas bina bali Punjas Sa ko din pinakatuloy ko dito rakir marama darbo kino lean isa mo sa main Facebook page ni VTFM. Mengyata mo naman katarawan ni Matak. Sa ko din pinakatuloy ko